खुरुमजरी ISTB की पाव मियंग ताबिरी बमयाम पुनमापु तराम नोक्सरी हौजिक अहन बदंगा सिगी मरुवेबा पाव पिजरी सही मरी खर्च ngairi nupi masa amabu nupi oibigi ikai khumnaba mangalaba matung hatokhiba thodokta mara lairaba mioi ama court na sibigi charak pikre Mitop hajilapa thingnaba makhatan akan thabak paikali haina government ki spokesperson su oiriba works minister DSP Swazina phongdolakpe amasung iwa habada amangata thokraba ima kaithel samjin kheba adu mawong malul tadre hairi Hauzi makhatana pau santokna pizari Manipur ke wayal sangi puari da ahan buena nupi oibigi ikai khumnaba mangan ba thodokta mara lerba miyo sibige charak pikre sahi mari khakta ngairibi nupi masa amabu nupi oibigi ikai khumnaba mangalaba matung hato kiba thodokta mara lerba miyo ama court na sibige charak asi pikhibane Special Judge Pokso Sanapati e nautune sori ki court na sidriba phawba pharsi tonaba bisa lauthokibane Miyoi adudi R David chahi kunga mathoi apokpa ngaumirang Senapati district ki maram kabhanam khuldegini case osigi sentence hearing asi satharba matung sibigi charak asi lauthokibani case osigi matung ina R David na lesingini taraga mangagi December kunga tareta khul asimaktadegi sahi mari khakta ngairibi angang nupi masa amabu nupi obigi ikai khumnaba manghalaba matungda hatok khibagi damakta Pokso Act section 6 amasung IPC gi section 302 gi makhada ngarang mara leire haina lauthokibani While asigi matung ina victim oikribigi apokpida women victim survivors of sexual assault under crime scheme gi makhada lupa lakh kunga mangaga lesing yankai masigi mathakta Ministry of Human and Child Development na haudokiba victim singda selgi mating amasung support service ki makhada lupa lakh ani amasu pinaba kona khangan ke case asigi damakta state ki maikeda special public prosecutor Crosia Mauna lepki convicts ki maikeda legal aid counsel SP Thomas na lepki Mitop hajilapa thingnaba makhatan akan bathabak paikhatli haina government ki spokesperson su oidiba works minister TS Beswajana phongdorakli ngarang phamkiba cabinet ni phongga mari lenana ISTB news ka unabada minister makhatana Manipurda hojik tholeba issue sing maruoina framework agreement khananabagi damakta August ki tang 10 da akhanaba assembly session phamnanaba ngarang numidang phamkiba state cabinet na warep lawre Cabinet mifam aduna startup program gi damakta larik hairaga thabak phangdana leidiba entrepreneur sahum khangatuna makogi sentang phanghanaba warep lauki mathang stage ki oina entrepreneur sahum amaga su khanganaba thorang leire Assam the National Register of Citizens ki final list phong khibaga loina miyoi lak nipuram list yarok triba asi government haksin na lawi Minister gi paktak matung ina more mau amasung Susanpur district ta mitop hajilaktanaba state force thajinuna yengsinbagi thabak sathari makhata nasu mikupna hum singna leinaba khangan khre haike issue mayam haibadi maru oina aikogi NSN IM ga aikogi Bharat Sarkar ga sanariba aikogi peace process ki matangda Parliament da screening committee da thangkalakliba report singji masigi nenanaba amadi lebak sida aikogi masena amatani aduna akoi kanagi su interest soktana lehenna bagi akoi wakhalon amadi lona akoi Manipur da akoi siasun mayajing amadi praja mayam singji oiba wakhalon se akoi ingdana laimina bagi oiba amadi Manipur gi oiba saktam amadi akoi leiriba hanadagi leijere punamak singsi akoi kaiba yadana bagi rijuna nena haba matung da resolution malona bagi damakta cabinet na akoi lagliba tang August ki 10 da akoi 5th of the 11 legislative assembly ki mifam ama kawraga akoi khananaba warep lawgre miyang gi oiba akoi paw amana akoi ngasi akoi society da akoi na youth singi unrest oriba adu tongan ba akoi gi thawak phangdagi samasya si ko nam gi dang Bharat ki prime minister na akoi hodok pi startup si akoi ramdam ji da su akoi honorable chief minister na initiative lawbire har kanda akoi number of the entrepreneurs in Henkalan Matam, the number of the unemployment solution swap to Ngami, Habiki, Honorable Chief Minister, Lishing Makada, Equina, Mi, Chahungi Matakta, Equina, Fast Pace, the best Pigadore, Aduga Matakta, Lady entrepreneur, winning Amadi, Pasali, the legitimate meetings, Masaki Mato, Hononabagi initiative as a Wama, Lower Pasing Masigi, Oiba, State Oiba guideline, Ama,
सेमनब कैबिनेट वारेब लौकिबसे मसिमक्ता अखोगी रेनेबल मिनिस्टर अमदी सरकार सिगे अचौबा अखोगी नहारोन जिंगी अमदी हौगलगलिबा फ्यूचर की दमकता अचौबा माई पापा मिशन अमनेना आई थमजगे सही खरगी ममांग मणिपुर अकन मोंग युवार हाबदा अमांग अता ठोक्रब इमा कैथल के सरुक सिंह सेमजिन के अदु मोंग मरिल ताना लोइसिंदना कैथल होंगजिन खिबदगी नोंग युब मफम यावरे हरि नौना समजिन खिब कैथल असगी पिलर अमदी बीम के सरुकता येंगबद फजदब मफम कया यावरे कैथल फमलिबि इमा सिंह हौजिकसु मखोइदा पेंदब अमदी मी पाइबा लैब यावरी इमा कैथल अनी सुबद लेबा टॉयलेट असि नौना सेमजिनबदा सेप्टिक टैंक सेमजिन लमदबना टॉयलेट की आउटलेट अदु वाटर स्टोरेज टैंक अमदा थादा दुना सिजनरे वाटर स्टोरेज टैंक अदुदगी पाथरक यावरे मफम अदुदगी पम अमा सिजनदुना ड्रेन थादरी मसिना अकोइबगी फिबम हक्सांग सोनिंगाई ओरी कैथल सिंह असुबु सेमजिनबगी थबक तौरिबा मरी लेनबा अथॉरिटीना निंगथिन येंगसिंदना साबल लोइसिंदना कैथल फंबी इमा सिंह कैथल असि फमन खिब्रा हाइबा वाहंग कया लाक्ली कैथल सिंह असि सिलिंग अमदी वाल सिंह सरुक मसेद मसेद किंथरक यावरे नोंग खरा ताब मतमदा मफम क्यादी इसिंग युथरक्तुना कैथल फमलिबा इमा सिंहदा खुदोंसादब कया मायोकनरी हाइना पोफम फंबी इमा सिंहना फोंदोरक्ली नोंग याम युयेबा नोंग ताब कांदा खोइसिदा खोइना मोय लाकपा कांदा हाइरे नोंग युरे सुमाइना येंगबियो खोइदे अमु फम्मिसे अमु निंगाइरकदरा हाइदना खोइदे अमु पाखतलेबा मचे मचे सिगी मपा खोइदसु केलकपा याविको केलकपदुदा अमुसे खोइ पाखतले मोयगी टिका लौबसिंगदुना लागा मोय अमुक सेमगे खोके हाइरे अदो खोइदी ngalingeda noina sembigedi ngalingeda khoi laktingeda sembiyu haire ado phamma kandadi nungaite ado moina khara nganna halakanda nungdang sembige ado maina semamba moy machet machet sidaida moina di kaisi to pataudre khotre haidana hai ado akhoi di hojik so dum pakhatleba nong khitang subagane khoi ka thense nong yuyeba matai loi haijanna nong yu bya deba da phiron ina ne nong suba ja khoine nungai jada ba phiron dadi amta yadedana loi mangedana phiron nong haijalak pas nong so pas si matai loi nong yuyeba are akhoi si phen su palaninge ba Save Manipur University, Save Manipur Haba Pandamda, Vice Chancellor AP Pande Lautona Basangsin Bakongzamu Sagotpa Utuna, local surrounding people of the Manipur University, Kanchipurna Sindana Kakwadigi, Manipur University Fava Kongsat Masat Craig, Kongsat Aduda, veteran politician Okram Zoy, and Mangi Yanamayo Kanasarubiyaki, Kongsat Adugi, Matang the Okram Zoyna Haikibada, Manipur University Vice Chancellor AP Pande Lauto Haina, Mahirui Amadi Ozasina Akanba, Kongjang Sangsilabasu BJP Sarkar Asuna, the Minna Lesson Badagi, Manipur Amadi Manipur University, Kandabaya de Haba Wakalolda BJP Hado Kibani. Howji Power Vice Chancellor Loktaba Asi Laibak Tibani, academic atmosphere Kahan Bahibasi Asumbo Oroi, Center Get Houselasuna Manipur Miyambo Koisaun Hale Haiki. If it is happened in UP, if it is happened in Maharashtra, do you think that this Narendra Modi or any concerned minister will remain silent? The minute Humpuni is asked Kataganda, I could put away the Laiba, Adu Matata Amok Satra Mayang carried Mayamangamba, Adu Matata Amuka, University is later is like Toribasi. Paisa demand to Hajanba underground Gineda. In order, it is nothing but the support is Masigi, Sajat se Masi, Suma Mayam se Manipur Prajagalina, Tenagan, BJP Tokane. Tungda Kongsat Aduna Manipur University, Yoraba Matunda, University Geta Kutang Sara Henbegi Kongjang Sangsiliba Aduda Sarukyaki, Hana Minister Odamba N Mangina, BJP Taza Duna Party Ashida Yaurubani, Mahagna, Taza Kibaga, Partina Toktorak Liba, Tabaka Yamna Ona Tainana Laki, Basically Watok Center Amadis State na, Tashanadana, Laitokli Haiki. Research की education की academic की अरे बोलो ना इकोई की लेनी वाला मतलब मस्की सक्तम मसे हाने की लेजरी बा इकोई की सक्तम मसे भारत की प्रजा द खंगन बा इकोई की नहरों द खंगन बा अतु की महत्ता university द हेड लाख बोगा मसे की synchronize तो उन्होंने भी बुखाई द बुको मम खिल्लग थम्बग चप माना बा मसे इकोई ने लाइसी दी राजनीति की करी की मरी हम तो लेने दे साथ की पुंसी कल्लू मणिपुर या पुन बसक्तम कल्लू खुदक प्रजा ने याद रखो एपी पांडे हाइबा वाइस चांसलर से लोकथोकना कोई खुदक लोकथोक Manipur University की crisis asi अथुबा मतम लोइसिननबा Delhi da Mahirusina ngasi akan makongjang sangsin kre Notice Forum International Solidarity Kanglepa Student Association Manipur University yauna tongan tongan ba mahitampham sangsingi Mahirusing amadi Delhi da leba Mahirusingna Union ISRD
3 mamang khongjang sangsin khi isu asiga mari leinana mairus na union ISRD minister Prakash Javadkar unana bahona khi adubu ministry gi gate police na mairus sing thingki mairus sing police na tati tawoina tawbaga loinana parliament state police station da detain tawki memorandum pisin na bikhong saba phaba PV dana mairus sing police station da detain tawna thamba thong mairus sing yaning da bafongdoki University da tambo mahiru sing ituni tunsing mang ba yabagi film da lagli masida natna ai ba khongjang asina maram morakanda manipur da leba college sing tamliba mahiru sing ituni tunsida su sauna akai ba lagle puram moina apagi college sing second semester fourth semester mane sixth semester ge exam ge result hoji pawa haidok ta basina maram morakanda mapanda sat ka da mahiru sing da yamna sauna kurung thibo thon badan natna masina angang sing mahiru sing asigi ngi tuni kere mang ba yabagi film da lagle asi phawboda ngasigi lenga kasina solution ma puthokuna musu ma mota sing puna phamina kan masi warusen ma pura pungam da bhai sing masi pai ki kai nga ibo apam amani Manipur University ki BC lauthoko da bani haiba khongjang ga mari lenena musuna hana pangthoko doriba Bharat Ningkha tambagi Agastala ga manga gi thorom saruk yararoi hari musu gi office ta pangthoki ba pawgi mifam amada president mayang lambam dayamanna tha ani helaba wathuk asi hauji phaba Bharat Sarkarna loisinaba hona bidri Delhi da best of Sunday Guardian koba magazine amana BC Pande mana lairamdre haina phongliba wafam asi aranba wafamni magazine asina numit nini gi manungda Manipur miyamna asengma adu khangan gadabani kariguma khangan bangamdrabadi Manipur Sunday Guardian athingma thamlagani mana makhata na member ahumna saba fact finding committee gi member amatana university asida laktuna investigation toba amadi inquiry tawkibagi thabak amata lokhot pasu laitri masida matawkarana BC Pande mara laiti haribano Bharat Sarkarna university asiga wathok losinna bahona drabanina laktiba Agastala ga manga university amadi Manipur da leidiba college singi mairu singa saruk amata yararoi loinana isu asu matam sana losinna ba hona daba Manipur ga chief minister amadi governor matik sadaba lusingba ama oire masina makoi anima pham thadopagi matam su oire hari की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी से मनपुर यूनिवर्सिटी मनुंग से नोम फाव लाखिब लाइते मरी लेना अखोय करिगुंबा इन्वेस्टिगेशन नत्रगा फैक्ट फाइंडिंग तौखिबगी खुदम संगना अमत लाइते मरमसना अखोय संडे गर्जन हारिबा पाउसी असिदा अखोयना थमजनी वफमदे यामना जेन्युइन ओइबा डिमांड अमगा लोइनना मणिपुर गी लैरिबा माइकै खुनिमक्तगी प्रजा म्यामदगी सपोर्ट का लोइनना संगसन जरिबा खुंजंग असिदा अखोयगी डिस्करेज तौब मवंगदा अरानबा पाउसी फोंबिरिबा से मतौ करमना लोइन मसिगी सोर्स असे मतिक साना नुमित निनीगी मनुंगदा फोंदोकपिदबा तार पाउसे ऐसे मणिपुर की थिंगजरगने है वफम से इहान हान थमजगे अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की माइकैदगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करिगुंबा पॉजिटिव ओइबा थबम त पाखत पिरक्तरबन मरम वरकान अखोई भारत की इंडिया की इंडिपेंडेंस डे से सरुक याजरoi लोइना तोंगान तोंगानबा मणिपुर दा लैरिबा महिलोइसंग सिंगदा तंबीरिबा महिलोइसिंगसु हारिबा सिगुमलबा इंडिपेंडेंस डे की थौरम से सरुक याबिगनो हाइबा अपील असे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की साइट की थमजरी Manipur University ki Vice Chancellor AP Pandey Lokhtho haiba sangsin ki ba khongjang da sokpadi Ras Medicity da layeng deba Desam ke General Secretary Setal Oinam gi oitham khut ki ahum saba operation ngarang pangthokre imung manungna doctor gi wafam paladuna Setal gi asokpa khut phagalakpada tha taruk rom sangnaba yai hairi hospital da laikan nari ba Setal na Vice Chancellor Pandey gi matakta thigan na baseng ki ba fact finding committee na Pandey mala leiramdre hairi ba report asi misang mikhai naiba report ni report asna leiriba phim asi hena sathi rakna bagi maram oigani hai University da leiriba ojasin mairosingna BCC amani university sangal bigi fide lokibna maram oitaga university si masi pawba sadam tawbuna leiri university makhada leba institution mayama huje exam hedu kongam dana mayama huje leiri sina problem odaktana mairoi mayama yang fortana tori bisi hena software kani ana khanse sumaran to sumna tikapiba aduka kana to honi election उठोंने अदुगा मयाम न सुया ट्रबा ओजान सुया ट्रबा साब से सुया ट्रबा महिरों से सुया ट्रबा बीसीसी मुखना यूनिवर्सिटी थमदगना सुमखंथा ऑर्गेनियन Manipur University राजनीति तौबसिंगी मफम अंथो पिगनो महिरोसिंगी लाइसंग ओना थंबिनबा नुपी कुन नाइ कनमलुब ना पोलिंग सिंगसिलगै यूनिवर्सिटी की वाथोक असि मणिपुर पुंबगी वाथोक ओरे फिबम मसिदा पांदे कनकटुना थंबा मतम हेनख्रे अथुबा मतम यूनिवर्सिटी की वाथोक लोइसिंदुना महिरोसिंगी पुंसी कलु हारि महिरोसिंग साउन सेटिंग पिरिबा थौदो वाथोक सिंग वारोसिन प्रोजेक्टुना महै तंबा फंगनबिनबा प्राइवेट स्कूल डेवलपमेंट थौबालना काउंसिल असिगी मनुंग देलेबा स्कूल सिंगदा खोंगजंग संगसिनख्रे एजुकेशन फ्री जोन ओहेलु बॉर्डर पिलर गे वाथोक
वारसिन पुरउ मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वाथोक लोसिलो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मियाम खंगलु हाइबा दाबी सिंह तौखी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर यूरोपी मायोक्ता अमुको CCS के UCM के अपुनबा कमिटी नंगासी अहिंग नोंगाइदगी हयंग अहिंग नोंगाइ फाव कौरिबा जनरल स्ट्राइक मियामना सगोटपगा लोइनेना थोनिंगदबा थौदोक थोकदनबसु UCM अमदी अमुको के माइकेदगी अपील तौरी UCM के प्रेसिडेंट सुनील कराम अमसुंग अमुको के प्रेसिडेंट PS देवाना ISTB द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर सोखलोय हाइदुना मतम सांगना मिनमदुना लाकलगा हंदक RN रबीना पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी द पिरकपा वाफम अमददी नागालैंड युमनोल लबा स्टेट दसु सोहलकपा याबो वाफम पुथोरकपसिना मणिपुर मियामना यादे हाइना कौबा जनरल स्ट्राइक नि अदुबो जनरल स्ट्राइक असिदा ई पाउके थबक तौरिबसिंग चेबाव पुरकपा लानिंग लासोंग मरी लेनबा मई सिंह अमदी अना अयक मरी लेनबा सिंह दे कोमथोकनी जनरल स्ट्राइक सगोटपसिंगना कोमथोकलिबसिंगना लाकपदा अकाइबा पिबिगनो फुरुप अमगी पुन सोकदबा वाफम फोंगदोकपा नुंग नाउरी अमदी अटै खुजु खुलाइ सिंह सिजिनदुना अखोय मसेगी मरकता मुकनबा याबा थोंग सथबिदनबा अपील तौरी करिगुम स्टेट अमदा नागालैंड स्टेट सनबा अदुगुम्बा प्रोविजन 8 अमखक आर्टिकल 371A अमखक नागा ताबा एरिया कुदिमक्ता एक्सटेंड तौगनी हारिबा अमसुंग हारिबा आर्टिकल 371A अमसुंग मसीगा मानबा अमता मणिपुर संगपसु यारोय लोइनना इंडिया की पार्लियामेंट पास तौबा यारोय हाइबसिगी मायोक्ता अदुगुम्बा अकोइना तौजबा बनी अमुको UCM CCS की माइकेदगी मणिपुर मियामदा नोलुकना हंकचबगलोना अपील तौजरी बल्लसी की मनुंगसिदा लंबीदा लाकपा मतमदा अनायक अमदी देव कर्मगी अमदी मेडियाना सिंगबा अकोगी मई सिंग पुनमोसी लाकपसिंगसि मणिपुर मियामना लाइबिसिंगदुदा अको आयत अपनबा पिबिदबा हाइबदुमा यामना सिंजलांजरिबा ऑर्गेनाइजेशन की माइकेदगी अपील तौजरी तंगाई फदना अकोगी तमगा सिंगा ताइनबा पुन लेमिनबा जगह अमदा कनागुम्बा तोंगानबा अखोगी फुरुपसिंगी मयोक्ता मानबा नत्रगा अखोगी लेमिनरीसिंग मरक्ता नुंगाइतनबा अदुगुम्बा वाहि वाता अमदि पामदबा थौदोकसिंग असे थोक्तनबा अखोई होनमिनसी मणिपुर थुगाइननबगी वाखलोंदा मणिपुर कायहननबगी अमसुंग मणिपुर तोंगानबा मिजेंग अमदा इंडिया गवर्नमेंट लिसांग छिना चथरकलिबा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिगी मायोक्ता अखोई हयेंग पांगथोकदोरिबा जनरल स्ट्राइक अखोई हयेंग तांग अमसिदा लेरे मसिगिदमक्ता मियाम सिंगनसु यामना थमोय सेंगना मणिपुर नुंगसिजबा मियोय कयाना लंबीदा थोलक्तना अखोइगी अदुगुमलबा मियामगी वाखलोंदो उत्पीबा पामी हयेंगी चथगदोरिबा बन असिदैसिदा अखोइ तोंगान तोंगानबा अदुगुमलबा अखोइगी धर्मगी कर्मगी अदगी एयरपोर्ट चटपा अदगी मई इसिंगी करिगी असिगुम्बा मयामसिंग असिदी अखोइ कोमथोकसि मियामसिंगना अना एकि करिगी अथापदगी लाकपा मतमदा फजना मतेंग पांगबियु ममांगदा उखिबा सक्तमसिंग अदुदगी तोंगानबा यामना फजबा अखोइ मीना मीबु इकाइ खुमनबा मोंगी जनरल स्ट्राइक तो अखोइ ONC हाइबा वाफमसि आई मयांगि मफमदा आई अपील तौजरी UCM अमुको अमदी CCS के ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी NSNIM की मरकता राजनीति की वारोसिन पुरकनबा याना चरोल इनबदा मणिपुर की अपुनबा सक्तम मवोंग अमतदा कायहनबा यारोय हाइबा डिमांडा ngasi अहिंग नोंगाइदगी कौकिबा पुंग कुनगमारी के जनरल स्ट्राइक अमदी मसिबु सगोटलदुना रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट फ्रंटना पुंग कुनगमारी अमगा अमुक जनरल स्ट्राइक सांगदोकनबा लाउथोखिबदगी मियोय लिसिंग कयाना क्वारमन कैथेलदा पोट लहोननबा क्रिक इनबदगी ट्रैफिक जाम थोनख्रे ngasi nungthildagi nimidam waram phawba BT road flyover pauna road kangla park nitai pasu thekna singba yawba imphal manungki moroiba lambi khudimak angakpa silankhre अमुको UCM CCS के कौरिबा पुंग कुनगमारी के जनरल स्ट्राइक असिदा लंफेल सुपरमार्केट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी नुपी कैथेल संग सगतपलुप ख्वारमल बाजार न्यू मार्केट ख्वारमल नुपी कैथेल सिनफम सक्तम कनबलुप अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुप अमकिल फिल्म फोरम मणिपुर थांगमैबन अपुनबा नुपी लुप थानिलना मपुंग फाना सवटकनी हारी हौजिक पावगे मरकथन अतेनबा ब्रेक अमलमिनसी जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु A magic mix.
of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target kasi na loy krabadi. Adu di ma. Amo nga na pangaro. Asum taw na mango season na chat krabada. Adung hay na Winkies mango sushi roll. Adung pangaro. Kangeda na. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo. Punshibu Winkies am tadi piudana. Papa, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar. Break itungda makhataba pau pizari. Kagui Mother Association के प्रेसिडेंट ओरंबा के काकोम लुंगलुना लाइखिदबगी अवाबा फोंदोपगी थरम अमंगसी काकुलुंगदा पांचोखरे लाइखिदबी कबुई लुसिंगबी असि सोलिसिंग मसामापन निफु तरुक पोखिबनी महाक मसाग सही हुमद्रागनी थोय सुखरे मसानुपा अमा थनमे महांगनी हिंगगी मतमदा कबुई मदर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ओरंबत नतना कांगलामै के जनरल सेक्रेटरी सु सही निपान ओरमखी लेसुनी मरी की अगस्त की महानदु सिंगुना कबुई मदर एसोसिएशन लिंकटपग लोइना लमदम मसिदा थोकपा लेबा की वाथो कयादा सरुक याबग लोइना सिंगटम अनि की असियतपा लुंगसिनबा मरी अमा सागनबा होनबदा असोबो थौदांग लरमखी ngasi awaba phongdopagi tharam aduda UCM amuko CCS ke tongan ba nupi lup kaya lusing bising hana deputy chief minister oiramba MLA kai khangam amadi tongan ba manipur da khundaminari ba jati kaya gi miyoi kana sarup yakhi laikidrobi gi mafam da miyam na minute ani tumin na leptuna awaba phongdopaga loinana lai sukatuni kai khumnabas utki awaba phongdopagi tharam aduga mari renana MLA kai khangam na laikidrobi ima ke kakom lunglu kabui jati khaktagi natana manipur da khundaminari ba tongan furup singbu amata oina punsinna bkhonabada asoba thaudang loramba miyoi Hauzik Manipur gi oidiba phibam asida mahakumbilu singbi amana laikidaba asi akoi punamaki mangjabani haiki akoi apun saktam se kana gumba mena mas thuai na honara basu akoi khumbam ma dulemin na akoi thinamin na mata bani ima Manipur gi seba akoi mayam seba to min nagada bani har kholawa se masi kholawa se yamna darkar leba matam maksda ima komlusina laikidaba se masi ke punamaki lebak thibani imung asigi awaba masi nuai te ko sok ya jaraga magi atma se ishor ma pham english signal lena ba ishor thoni jari Kagui Mother Association ki president ke kakom lungluna laikidabada United Committee Manipur amadi apunba Manipur kanba ima lupna awaba phongdokre Wayal sengna mihat pa amu matam sana charak pidabana ani suba mihat pat thokpani haina khulem tomba misiga mari lenana imung manungna phongdokre narem thong ipa thokokta miyam gi wakat mi from amada ukil singna ain gi mateng pangbudi yaningi mihat pabudi kangkhat pigano aikoi asumba wayal pami aranbabo yokhatpadi ain kokde manipurda wayan bada matam lobugi hainabi thado piyu haibana singba play card kaya thetki khulem jiten gi makura gi loina bi biziani haisnamna khulem tombagi asiba haksang puduna laklaga uripok sinam laikai gi advocate Huidrom Canazit ke mayumda chathaki thong adugi damak miyamda ngakpiyo thaudok adu tasingna plan tawna thoange haiduna tawkhibanate khosaunarba miyamna wakhal phathaba ngamhaudabadigi thokibani madugi damak imung manungna nungai tabasu phongdokle amaramda wayal sangna mihat pa amabu matam sana charak piram labadi asigumba ani suba thaudok asi tholam loidabani haike asiba haksang do moida thamaga sumangda pusalaga thambiga na hairibado adumba akhoina tawdaba adumba allegation akhoi da maran season badudi adum badudi habiganu sengna habada adum batawdaba potudi aduga masai ukil gi profession je akhoi ju khangjai mayam gi damak tangak sena ba na laibibo lo ni adubu lo gi pambai je season abiraga akhoi da sigumba saina piba delay tawra saina pibi badagi thengda badagi ngasi thoiba thawdosi thoibani na sigumba poti akhoi ta honjaning dena adugi haijaning
Assam the NRC की final draft लाउथोक्रब मातुंग मियोय लाख निफुरम यावक्तबसिंग युमथंगनबा स्टेट ता संगलक पथिंगनबा असम गा ताइनबा जिरीबाम गी मफम सिंगदा अहेनबा स्टेट फोर्स थमदना मेकुप नाहुम सिंग लैरी डिस्ट्रिक्ट असि एसपी मूवी मसामक यावना बोरो बेका गे तुंगान बा बराक टूर गे मफम सिंग जिरी टूरल गी जिरी मोक कापाखल इस्लामाबाद तकिल खाल बाइबोनी घाना सिंग मफम सिंगदा पेट्रोलिंग सतुना यंगसिली Assembly na pass tokibadi Manipur People Bill gi mayok tumiyam gi wakat mifam ama Kasimpur da wakat mifam chathakre Assembly na pass tokiba bill asi yabung ngamloi lising masam panyangkhai ga mathoida base year oibasi semdoktuna lamdamasi ki miyoi ni hanya lautriba phawba miyami khongjang sangsin gani haire Imphal Dimapur lambi gi Kohima section da landslide thokpudagi port puba gari ayamba Imphal jiribam lambi da zatnare CRPF na squad toguna thau puba gari sing highway asida satle ahang ba gari sing support lawruna ba Imphal dagi jiribam lamda satnari Swast Surection Gramin Mapung Fana Sanction Mayana ba PRI member sigi nomagi oba awareness program lampel DC complex ta pangthokre thoram adu de Imphal West ki adiksa DCN Pravin Mahud ke deputy CM Upa adiksa NG Bimola Sarup Yaki Sakibot tangkun nipan na Thawbal District Hospital da angang ama lekhidabagi matang da miyam na phubudagi soktuna hauzik Ras Mary City da laying da bakhurai thangzam lekai digi Dr. Thangzam Kalidas samadi Brahmapur Megapati lekai digi Dr. Suresh Naurim na aha ba oina angang adunung tilpung ahum makharom taba matam da pukhalakhi Dr. na laying ma matam da thengthakiba lekhide angang adu ahan ba amadi ani suba pukhalakpada hingli habi khudam phangkide ahan ba pukhalakpada life saving treatment minute 10 dagi 15 phawwa sathaki akon magi yumda putharubada angang adugi masindagi ising thorei hairibadugi matangda miyamna khanganna bahonabada wa ngangbagi tanja phangkhidi haina Dr. Kalidas na phongdoraki Dr. Suresh Narimna numit aduda miyamna makhoiba phuba saiba tawbata natana potse kya thugaiki Dr. amadi nurse ke sanagi lek khudo paisa amadi atop problem mayam ama mafam khangdana mangki haiki Dr. Kalidas ki apokpi ibes abina phongdorpada miyam ge punsi kannabagi honariba Dr. Singda phu saiba tawba asi makhatana tawbigano asum aran hana thidolaga mara lairam lagadi ain gi oba dandi pinana bahona minasi haiki Lugi matungin moy phamam thogo marai phangjani ticket pa khokapa asumara man te yaudana ekta khudak da phu saidana mayam che doctor singsibu kari nungai ta phawan bise masin dadi tungda tawbiganu Dr. Furik Kiba Amadi Hospital ki potsai amang ata thuan kiba thodok adubo yaning da phong dokduna Thawbal District Hospital ki staff singna ngasi lamphel labor health directorate ki campus ta wakani from sathakre saruk ya ki binupi amana mapung phaba security pidriwa phaba hospital hangduna thabak toba ngamkhibai haiki anaba jingje mafam amadana kainoda narakta taba yawi drip yalaga chen thoraga chorokta taba yawi sumai taraga leiba mayam de khambada ahin tumdre doga meloina khoi gi di akhoi staff sing gi damakta hairaga di mangi batagi badi government gi site gi khangde magi khangde torokpe akhoi staff sing na kaigumba mafam de duty taw hai taraga di full security pbo ba Tare suba pesana halwahan JLC na sangsila ba khongjang numit chama kuntragani choi sure JLC khongjang asi sagol aduna family welfare directorate ki employees singna wakat khongjang sangsin kre government ki employees sing awa ba khangbiduna athuba matam da pay asi pithok pinaba puning singsilakle Saiton Government High School ki Mahiro Sina Oza Thabi Raktabgi Mayokta Socialist Student Union of Manipur ka khusam naduna Saiton gi akoi bada khongsa chatkre school gi Mahiro amana school gi award po Oza Thabi Raknaba Mari Reinaba Authority amadi Education Minister na phawba hakteng na thajaba piraba phawba award po Oza Thabi Raktri Oza Thabi Rakgi mahuta school asigi Oza phawba atopada thaki sahi logedaba tha taruk khakta ngairaba phawba khut soktaba lairik yauri class 9 amadi 10 gi Oza award podagi lairik Punna Tamilari award po Oza Thabiraktrabadi Larik Singh Zari o the Pisilagani Socialist Student Union of Manipur ki Vice President S Yaimana Lagiba August Manga Fabugi Manungda Marilena Singna award po Oza Thabiraktrabadi Scholarship Thingjin Bagi Khongjang Sangsilagani Haike Lagiba Tang Manga Fabugi Manungda government na mi sangbi da bataragadi awat pa oza thabirak ta bataragadi SCM na kan ba khongjing kya sangsin jabagol rena school forward thingjin bagi khongjing do ai khoi sangsin jaragani Masagi kitni animak narak padigi dialysis tabang ngamdana leibi naram thong lasam directigi
Samura Lapam Ramessorina Thenariba Awaba Kayagi Matangda ISTV News na Sandukiba Pawadugi Tungda IMCG Opposition Leader Odiba Ward number 6K Corporator Tarangbam Indazina Ramessorigi Apopida Lupali Singmanga Kusinaki Ward number 6K member withdrawn Deepak Saruk Yaki T Indazina Mahaki Makadigi Awaba Mating Pangbani Si Minister gi Haksugi Timbang da Pidi Bakudong Savasi Private Hospital Su Pangalabadi Laying Mada Hena Mapung Fabangam Gani Haiki Namaskiski Mapamda Yawana Talna Topa Amasung Later Larana Pictana Akoi Leraba Imungamagi Ana Layangi Madamda ISTB gi Kutangda Happy Bagitamata Wadamasiski Cooperator Masung Members Singi Makitagi Kogi Primida Isina Ubiriba ISTB Amata the Tagacha Pundokchade Chief Minister gi Haksing Teban Hairiba Card Asi Pare Masigi Hairiba Card Asidasu Private Hospital Leriba Manipuri Adugumba Private Hospital Sindasu Masigi Card Asia Season Navagi Ayabado Atugamatan Pibiragadi Hairiba Chief Minister gi Haksing Temangse Amukena Apava Marachepa Haibado Ayak Wigania Taje MSU Masum Kadana Leptana Satarak Liba Academic Campaign Gimanung Sanangasi Yaripokta Leba Model Academy the Anti-Drug Campaign Pangchokre Tharamadu the Academy Osigi Founder L. Durba Kadagi President Insas ISPO Kumar MSU Headquarters Ki Library Secretary L. Brozin Sarup Yaki Kadagi Vice President Ningthozam Dolena Resource Person Oiki Cultural Heritage Ama Oina Puarigi Saruk Ama Oina Sahi Samri Marifuni to Suraba Takel Kongi Matakta Thanga Patigi Hauraga Nahabam Digi Sangai Suteki Mangzil Pabugi Manunda Kanagumalup Natragana Lanai Miui Amatana Karima Makalgi structure Amata Sagat Panatraga Sagat Nabahona Yaroi Hanas Hazil Namba Tarabasu Sido Kadabani Wafamasi in the Basing Takel Kong Preservation Committee na Aingi Mating Dorogani Hari Hausi Amuka Hana Atena Break Amatanga Lominasi Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit their CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss Roll. Yam turabo. Punshibu, Winky samtadi piudana. Miyoi nungainaba singbangzariba aibu mafam chadana langthokpiduna mahoutsagi kalda akaiba pihanbata nattana aibu miyoi yeknabani haibire ngasidi manipurda NGO ama thoraktuna aibu mafam chana thambinaba senbire sizinaba loiba matungda aibu storage tank asigi manungda thadabiyu maduna aigi anauba mapu ama poktuna amuk hanna miyoi nakoigi mating amuk pangzagi Nati chat lagi ba please I chat lagi ba Election ki matam lo kabadi adu tama amu unaw phangaro Asum tawna mango season na chatrabada adum haina Winky's mango Swiss Roll adum hanglaro khangedana Amuka hana makhataba pau sing pizari Ngarang midang pung tarit lom tawa matamda More Bazage UBI Banki Mayo Nabada Leba Furniture Dukan Warama Dukan Amagi Mamangda KZ Ama Henba IED Bom Ama Bek Amada Haptuna Leramle Mafam Maduda More Police Ki Additional SP Robinson Yauna Mari Renava Police Officer Sing Amaditara Matasuba Assam Rifles Ki Apun Bakulpu Amana Mi Amata Salandana Tamlaba Matungda Ngosi Infal Digi Bomb Expert Team Laktuna Ayuki Pumanga Makayom Taba Matamda Bom Madu Aso Engam Yaudana Lotoki Ayuki Pung Nipalom Taba Matamda Holland Friday khara satlaga leiba jangal da bom madu asoi angam yaudana pokhai hankre
मोरे बाजार अमसुम मसिगी अकोइबदा मियाम तेन मफम द बॉम थंबिगनु मसिना मरम ओरगा नुमित खुदिंगी नुमिदांग वाइरम सिट सेंबगी थबक तोरिबा वर्कर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन मोरे के थौमिसिंगदा नुंगनांगबा पोखले मरि लेनबस नमिसम मियाम द अकी अखंग थोन बिगनु हाइदे थासी कुंगमापन के पाउसे सिंह द इम्फाल वेस्ट कमांडो अमसुंग तरुक सुबा असम राइफल्स के पुन मकांगबु अमना थोंगजु पार्ट 2 दगी फारे हाइरेबी खाइदेम प्रियादर्शनी सही कुन अपोकपा लेखिद्रबा की एस सुबास हाइरेबा मिय असिगा के सीपीएम जे सिगा करिगुम हिरम अमत द मरी लेनदे हाइना सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा निंगथे मंगांगी चरोल अमना सेंगदोरकले System of Rice Intensification SRI gi lau pathap tawduna phau thaduna Manipur da sathok hena marang kaina puthupa ngamgani haina SRI gi lau pathap toriba district level gi crop competition da ahan mana phangbat natana lising ni tara manga tara taruki best farmer Manipur gi state award phangna khraba kumbi kendra gi malung sanba wangun nokda khong singya laikai digi M Syam Chandra na ISTV news da phongdolakle Thangkulun Enterprises के प्रोप्राइटर Thangkulun Haukimna National Food Security Act की मखा द मोरे ब्लॉक के नॉमिनी ओरकलबा मतुंगदा मे थागी सेंग एजेंसिंग द यंथोपा हौख्रे थोरम अदुदा किसान मोर्चा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के सेक्रेटरी आइस नंदो सुसरुक याखी सेंग यंथोपा के थोरम अदुदा एजेंसिंग ना सेंग यंबा मतम द थेंगल खुदुंग सादब सिंग असि कोकनबा मणिपुर लेंगांगना पीदिबा सेंग की मसिंग असि हेंगल हनिंगबगी अपाम फोंदोकनखी Thangkulun Haukimna महकपु नॉमिनी ओहलकपगी दमकता देसी अमदी डीएस ओबो थागत फोंदोक मियाम की दमक थातरक सेंग मपुंग फाना मियाम द यहनगनी हाइके मणिपुर कंट्रोल बोर्ड के मखा द जिरिबाम के तोंगान तोंगान स्कूल सिंह पाक्सन उसला सिंह ठाकरे लोइना महैरु सिंहबो एनवायरनमेंट के मरम दे अवेयरनेस ओननबा इको क्लब सिंह सेमखरे हाउजिक मखाता नंगसिगी सानबगी पाउ लोबिसे Ngasigi sanabagi pauda leibak taruk na saruk yaduna Kolkata da satharekiba Maridak Super Inter-Zonal Karate Championship da kilonifu mangagi cadet sanagi medal lawrakrabi and Elina amadi bronze medal lawrakraba lasam nawboy miyam na haraw tiyam na okre awang segmay Advanced Women Society amadi awang segmay Kuno Library Union ani na kusan maduna pangthokiba taram aduda sanoroy ani da khudol tamduna puning thagotke Ministry of Culture के सेंथंग मखादा हाइरोक निंगथौ थांगटा एसोसिएशन हियांग थांग तकेलमम लेकान सिंदुना चथरकिबा अहुमलक सुबस्ता लेवल थांगटा फेस्टिवल ngasi लोइसनख्रे फेस्टिवल असिदा मणिपुर के तोंगान तोंगान बा थांगटा गी सिंदम संग तरागा माथुई के सानरोय मरफुगा माथोयना सरुक याखी Ahumlek Suba Bishnupur District Body Building and Fitness Contest Bishnupur District Body Building Association Nambol Fitness Center Kusam Maduna Nambol Bazaar Community Hall ngasi pangthokre Championship asida NFC ge ai Susil Kumar na ahanba planning to lam ahing ba fitness center ge Salam Max na ani Suba musung center asimaki naurem ngongo na ahum suba takre Kolkata da handak pangthokiba Maridak Suba International Karate Championship the gold amadi silver medal lawraklaba Sakpam Raju Kekru Yari Club Kekru Youth Development Club Kekru Isel Progressive Committee amadi Laikai Miyam na haraw tiyam na okre nongpo lingtho panthobi Laibung Community Hall da pangthokiba tharam aduda MLA ke Mega Sandra Susarup yaki District Sports Association none District Sempre Dingamlung Kamaibo Siamen Haukre Bangalore handak pangthokiba Taramapan Suba National Amateur Muay Thai Championship da medal lawrakraba Sanroy Singh Ningthongnai Piba Youth Organization na taramna okre Ningthongnai Lai Pali Jama Masjid Road Lampata pangthokiba tharam aduda gold medal lawrakraba Ashish Khan MD Saha Nawaz Ali amadi junior category da silver medal lawrakraba TS Raj Khanda manama thumpiduna polling thagwatke ngasige tharam aduda sangam tabi jila parishad member KS Ruhina Yambing ke pradhan S Bimola Yaripok Mulsi ke OC Zahiruddin Andro ke OC Riyazuddin Amok ke President MM Zalal Susaruk yaki Ball Badminton Association Manipur na Sinna Kuntra Nipan Suba Sub Junior National Ball Badminton Championship Nupa Masam Nupi Masagi Oina October Talaga Tareti Kungamatu Pava Kumala Park Sports Complex Pangtholagani Championship Asiga Mari Renal Nupa Masam Nupi Masa Singi Trial Cum Selection Game Ama Lagdiba Tang Ani Degi Pangtho Pahoragani Hari Hausi Makata Batonga Thomas Hanabagi Pau Amok Ning 1000 Boya Degi Pangbigani
Impal West District na punna point sama ga sumna ahum phangduna amu khana nupa amadi nupi gi state level boxing championship ki overall team champion oikre Manipur MSL Boxing Association gi miyang makhada tha sigi tang kuntaruk tegi unit taramari gi nupa boxer sani nifu mari nupi boxer sama sumna nipan punna boxer sahum yangkai ni toina saru yaduna Kuman Lampak Sports Complex ki boxing arena da satharakiba nupa amadi nupi gi state level boxing championship ngasi loisan kre loisan bagi thauramda khangabo kendra gi MLA Suraj Kumar Okram Manipur MSL Boxing Association gi Vice President N Rajendro Association asigi Vice President M Sudon Sai SCG Kumalampa Center in charge Dona Saria Awardee Laisang Them Ibomcha Amadi Manipur Pollution Control Board ki Environmental Engineer K.S. Prem Kantasu Saruyaki Satharakiba Championship asigi ngasi aroy numit ki pangthokiba tongan ba weight category singi aroiba bout singda KG Nipal gi senior men's ki pangthokibada Impal West ki E Jasmine na Kangpokpi gi S Nengnai Hat Kombo KG yang ki senior men's ki pangthokibada Tengnopal gi PS Maibrazet Maiteina Thawal district ki L Santi Kumar Puamadi KG Kuntrani Thoigi Subjunit boys ki pangthokibariba bota Bisnupur district ki T Amarjit na Kaksingi MD Mujahid pu Maitibu Pituna champion oikre Impal East District ki oina KG humpugi subjunit category de saruk yariba M Nilam Maiteina nupagi best boxer Impal West District ki senior category ki KG Nipal ki kanglupta saruk yaribi E Jasmine na nupi ki best boxer takre nupa ki best loser na Sandil ki Mangte Loya Singkom amadi nupi ki best loser na Kangpopi ki S Ningnahet Kom na takhi nupa ki best promoting boxer na Thawal District ki subjunit category da KG Kuntra Tarukta saruk yariba Punsiba amadi nupi gina Impal West District ki KS Anju Devi na takre Impal West District na point samaga supna ahum phangduna amu hana overall team champion oiki Impal East District na punna point marfutra homdoi phangduna ani suba Bisnupur District na point marfumatoi phangduna ahum suba Thawal District na point kuntra trok phangduna mari suba madi Kakching District na point kunmari phangduna mangaso position takhi Manipur Police Sports Club na point mari khak phangduna taramanga suba position da takhi overall team champion oikiba Impal West District amadi overall team runners up takiba Impal East District ta trophy sing piduna pungning thagotki Shagolbal Kendra Kankutna Thamiban Kendra Kankut team B bu maitiba piduna Marishuba Waikom Gamini Leba Memorial Kendra Wise Likam Nokor Kang tournament ki semi-final sangkre Manipur Kang Association gi miyang makhada Jotin Waikom na sponsor toraga tha sigi tang taramathoi degi Kangkut taramathoi na group mari thongna khaidoktuna Laijing ning thau kangchang Thamiban da sathari ba tournament asigi ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta Shagolbal Kendra Kankutna Thamiban Kendra Kankut team B bu Panjal Taranipal Taratrukta maitiba piduna semi final sangkibani hayeng match leiroi Tagasari boyai makata na ngasi oikibai ngasagi pa amuk lobisi Environment Director teki phangki bangasi goi kibai ngasa ma dinujugi pauda khwaidigi saki ba Celsius degree kuntrani thoi dasmai kuntra humdoi khwaidigi ingba Celsius degree taratruk dasmai yakhai ma thoi Nuksita yaw pising manilgi sang maximum da sada marputar ma pul dasmik tara humdoi minimum da sada humdoi dasmik kuntra trade oiki Ngasi ginong suki bagisang mga tasmik yakhai taret millimeter ni Hauzi lochila pada maru ba pau amuka hana Sahi mari khakta ngai binupi masa amabo nupi obigi ikai khumna ba manghala ba matung hato khiba thodokta mara le ba miyoi ama ko nasibagi charak pi kre Mito Hajilapa Tingna Bamakata Akan Mataba Paikali Haina, government spokesperson su Oriba Works Minister DS Biswas in a Fongdora Play. Amasung, Iwa Habada among Ata Tokra Imaka Tel Semlin Kiba Adu, Mawamalul Tadre Hadi. Nasigidi, IS TV Mayam Bidamak Pizza Ba Pau Matang Sida Loizare, Mayam Tabiri Mayam Puna Makuso, Amukana Kurumzari.